Ikaze mu makuru agezweho muri aya masaha tugiye kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu ni umuyoboro mushyashya rero twafunguye kugira ngo mujye mumenya byinshi bitandukanye, amakuru yo hirya no hino ku isi yose muzajye muyabonera ku gihano kuri Home News TV. Tugiye kwibanda rero mu makuru arimo araca ibintu muri aka kanya, aho hafi n'ikibuga cy'indege cya Bukavu ibintu byongeye guhindura isura. Ni muri teritwari ya Kabare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kuba iri koroza, ni mu gace bita Akahunga kegeranye nako bita Katana, karimo karumvikanamo ibitero bikomeye cyane. Ni ibiturika biremereye bikomeje kugenda byumvikana, aho ingabo za FARDC zongeye gufatanya n'ingabo za Wazalendo bagaba igitero simusiga kuri uyu mutwe wa 23. Ikindi nibuze kukubwira, Uburusiya bwongeye kuri koroza, Uburusiya bwongeye kugaba igitero cy'amateka, bwongeye gukora akantu akandi igace n'ubundi kongeye kumvikanamo igitero gikomeye cyane ku ntambara n'ubundi y'Uburusiya cyangwa se intambara y'Uburusiya n'ubundi na Ukraine byongeye kuba bihindura isura. Tugiye kuza rero byose kubigarukaho, nizere ko nuza kuba rwose wishimira ibyo twaguteguriye n'ibyo tugiye kujya dukomeza gucisha kuri uyu muyoboro. Uri buze gukanda kuri subscribe ugasharinga ku nshuti zawe, ukaba wanakanda like ndetse ukatwandikira ibitekerezo byawe muri comment. Reka nizere ko mumeze neza kandi aho muri hirya no hino ku isi yose mugiye kwishimira kuzajya mubana natwe umunsi ku munsi. Twihuse cyane rero turahera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ijya kurishera ku rugo. Turabanza n'ubundi rero ku makuru arimo aragenda agarukaho hirya no hino hano, cyane cyane twibanda hafi ya Bukavu. Amakuru n'ubundi aturuka mu binyamakuru byo muri ibyo bice bya Kongo aragira ati: nyuma yaho n'ubundi rero hagiye haba imirwano ikomeye cyane, imirwano ikaze hagati y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu duce dutandukanye two muri teritwari irimo ya Warungu, Kabare, Karehe ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Uvira. Mu cyumweru gishize hari hagiye haba ibitero byinshi ndetse no mu cyari cyakibanjirije. Gusa amakuru yandi agakomeza avuga ko n'ubundi imirwano ikaze yongeye gusa n'iyubura nyuma y'agahenge gato kari gaciyemo imirwano isa n'ihagaze gato. Ubu ngubu rukaba rwongeye kwambikana ku mpande zombi. Ni imirwano n'ubundi n'amakuru agaragaza ko yabaye kuva n'ubundi mu ntangiriro za tariki ya 13, ubwo ni mu minsi ibiri ishize z'uku kwezi. Ubu kugeza aya magingo ikaba yabuze gica mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko muri teritwari ya Kabare ari naho hagaragaramo umujyi wa Bukavu. Turagenda turebera hamwe rero igikomeje kugenda kiba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu baribaza ati se ibi bitero birahagarara ryari, intambara irarekera ryari? Ibiganiro by'iduha muri Qatar biraza gufasha iki kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ko tubona ko ibyo muri Amerika byo rwose bisa n'ibitarafata cyangwa se n'ibitarashyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero n'ubundi aya makuru akomeza abitangaza, ngo nuko n'ubundi iyo mirwano yabereye aho bita Ikahunga, agace n'ubundi katari kure cyane mu ntera ndende uvuye hano Katana, kandi ni bugufi cyane bw'ikibuga cy'indege cya Bukavu giherereye n'ubundi muri Ikavumu muri iyi teritwari ya Kabare. Iyi mirwano rero ngo n'ubundi yumvikanyemo guturika kw'indwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, ariko nyamara uru ruhande rwa leta ya Kongo rugizwe n'ubundi n'ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR, ngo nayo yakomeje kugenda igaba igitero kiremereye cyane. Ku rundi ruhande rero n'ubundi aya makuru akomeza anavuga ko uko guhangana gukomeye cyane kw'impande zombi byatumye abaturage benshi cyane bakomeza guhunga tuno duce mu buryo budasanzwe hafi n'ahari kugenda habera imirwano. Abahungaga n'ubundi rero barimo baravano za Katana berekeza no mu bice bigiye bitandukanye byitwa Cirehe ndetse n'aho bita Kabushwa. Bakaba rero n'ubundi barimo bahunga ku bwinshi ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda byibasira bino bice byegeranye na Bukavu, kuko Bukavu iri muri targeted n'ubundi iz'ingabo za Kongo zifatanyije n'Abarundi, abacancuro ndetse n'indi mitwe yose. Iri hangana n'ubundi rero ikaze kandi rikomeje kongera umuvuduko, mu gihe intwaro nyinshi cyane zo ku ruhande rw'Abarundi na FARDC zikomeje kongera kururwa muri Uvira. Abaturage benshi n'ubundi rero batuye muri Uvira baravuga ko n'ubundi bari kubona intwaro nyinshi n'abasirikare bazamuka baza kwegera n'ubundi bice byegeranye n'ubundi na Bukavu. Baravuga ati rero abanyabukavu no kubasengera cyane kuko ibintu birakomeye. Nubwo rero ngo n'ubundi uruhande rwa leta ngari rwo rukomeje kugenda rugaba ibitero byinshi cyane
cyane. Biravugwa ko n'ubundi M23 ifatanyije na twirwanaho bakomeje kubisubiza inyuma ndetse bakanibasira n'ubundi bikomeye cyane abasirikare b'iri huriro rya Kinshasa, ndetse bakivugana n'abatari bake. Amashusho agenda ava ku rugamba agaragaza abasirikare benshi cyane ba coalition ya FARDC barambaraye, abandi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane, abarimo abazarendo FDLR benshi bagiye banacakirwa. Ibi biravugwa ko rero M23 nubwo iri kugabwa ibitero bikomeye cyane, ariko igifite imbaraga kuko iri kugaragaza imbaraga n'umuvuduko ukomeye cyane mu kubisubiza inyuma. Ibi biganiro rero n'ubundi byo muri Qatar nta kinini biratangira kwerekana ku buryo iyi ntambara yahagarara, ahubwo turacyabona umuvuduko ukomeye cyane w'impande zombi ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Abaturage rero bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibaza ni ryari tuzarekera aho ngaho guhora twirukanga tubungana akarago ku mutwe, ni ryari turi buze kuba turekera aho ngaho guhunga, ni ryari turi buze kuba turekera aho kubura abacu. Ibi biraza kurangira ryari? Turakomeza natwe kubihanganisha tunababwira ati mu basengere kuko ntabwo byoroshye muri ubu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dusimbukire rero n'ahandi n'ubundi abaturage bafite ibibazo noneho birenze iby'abakongomani kuko noneho hakoreshwa misile za kirimbuzi. Mu Burusiya na Ukraine hongeye kuba ibintu bikomeye cyane, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yijeje Ukraine kuyohereza ibindi bitwaro bya kirimbuzi birimo bya Patriote bizayifasha n'ubundi mu buryo bukaze bwo gukumira ibitero by'Uburusiya. Perezida Trump rero niwe rundi watangaje ibi ngibi mwenyewe, aho yabikoze n'ubundi ari gushimangira ko ibikorwa byo gushyigikira n'ubundi Ukraine mu buryo bwari bwo bwose kuyohereza intwaro kugira ngo n'ubundi irusheho n'ubundi kwirwanaho, mu gihe n'ubundi yakomeje kugaragarizwa n'umujinya ukomeye cyane ibitero by'Abarusiya n'amadrone menshi n'amamisire Abarusiya bakomeje kugenda bayimishaho. Trump rero n'ubundi watangaje ibi ngibi yagaragaje ko n'ubundi yizera ko Vladimir Putin w'Uburusiya ashaka amahoro, ariko ibyo n'ubundi akora ku manywa na nijoro bitandukanye n'ibyo akora n'ubundi. Turakomeza kugenda rero turebera hamwe, gusa mu cyizere no mu mboni za Trump agaragaza ko Putin ashaka amahoro nubwo n'ubundi akomeje kugaba ibitero, kuko avuga ko akenshi na kenshi hari igihe aba yarekeye cyangwa se yafashe agahenge Ukraine ikabashotora nayo ikabarasaho bigatuma yongera kurakara. Mu ijambo rero ubundi rya Trump rye atangaza ibi byose yagize ati tuzaboherereza Patriote kuko bazazikenera cyane, ngo kubera ko n'ubundi rero mu by'ukuri Putin yatunguye abantu benshi avuga neza maze akarasa n'ubundi abantu bose ibisasu ku mugoroba, ngo ntabwo n'ubundi ndetse nabikunze abera gatoya. Ngo Putin yagaragaye avuga neza cyane, ariko nyuma za gutungurana n'ubundi ahitagaba ibitero bikomeye cyane. Nyamara n'ubwo uyu mugabo yivugisha ibi nawe twaribonye mu ntambara Ukraine n'Uburusiya, mu ntambara Iran na Israel ubwo yavugaga ko agiye gutekereza icyo yakora mu byumweru bibiri, nyamara ku bukebwa hakabyuka gaba ibitero kuri Iran. Byatumye rero nawe bamufata ngaho n'ubundi nta hatandukaniye n'ibi ngibi n'ubundi biri gukorwa na mugenzi we Putin. Ati rero nareke gukomeza kwiraza inyanzi. Ibi rero n'ubundi abigarutseho mu gihe Putin yongeye kumisha urufaya rw'amasasu, amakompora n'amamisire yambukiranye imipaka yaguye n'ubundi mu kirere cya Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'ubundi yasobanuye ko Amerika atariyo n'ubundi izirengera ikiguzi cy'izi ntwaro, ahubwo ko ibihugu byo mu muryango n'ubundi bumwe bw'Uburayi ari byo bizagira cyangwa se bizagura izi ntwaro nyuma y'uko n'ubundi Ukraine izaba imaze kuzihabwa. Yagize ati Ukraine n'ubundi irazikwiye kuko n'ubundi ikeneye kwirinda, ariko EU cyangwa se European Union izazishyura, ntabwo ari twebwe n'ubundi tuzazishyura twenyine. Tuzaba n'ubundi dukora ubucuruzi tuzaziba, ariko n'ubundi bazaba baziguze.
ubwo rero mwumve ko nta rundi rukundo uyu mugabo afitiye Ukraine. Abantu bari bazi ko ari urukundo n'iki, ariko ari muri term of business cyangwa se yibereye muri business y'ubucuruzi bw'intwaro. Ariyo mpamvu we iyi ntambara ya Ukraine n'ubundi ari kuyungukiramo kurusha n'ubundi byo gushaka amahoro. Ku rundi ruhande rero n'ubundi biravugwa ku Burusiya nabwo n'ubundi bwongeye gusobanura impamvu bugaba ibitero bikomeye cyane kuri Ukraine. Buvuga ko kubikora mu kwihorera cyangwa se buri kubikora mu kwihorera ngo kuko nayo irasa n'ubundi ku butaka bwayo, kandi ngo n'ubundi buba bugambiriye n'ubundi gusa ibikorwa remezo bya gisirikare, butaba bugambiriye ibikorwa remezo by'abaturage cyangwa se kwica abaturage gusa. Rero bavuga ko igihe cyose Ukraine yatuza igashyira agapira hasi ikemera ibyo bayisaba, bavuga ko iyi ntambara yahagarara. Bavuga ko iyi ntambara rero itakomeza gufata intera cyangwa se itakomeza kugera ku rwego iriho, ariko mu gihe cyose Ukraine gikomeje gushinga ijosi cyangwa se gutsimbarara, nabo bazakomeza kwigabaho ibitero. Turaza kugaruka tubabwira ku bijyanye n'ubundi n'ibiganiro bikubera iduha muri Qatar, aho impande zombi yaba uruhande rwa Kongo n'urwa M23 nabo bakomeje guhangana, bameze nk'abari muri mpangara ngo hangare. Buri umwe akomeje kugenda azana ibitekerezo bye ndetse n'amategeko ye, bigatuma binagorana ko bombi bagira aho bahuriza. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi nayo ikomeje kwivanga mu by'aya masezerano, aho yatangaje ko bagomba kugira vuba bakagira amasezerano akagera ku musozo mbere y'uko n'ubundi abakuru b'ibihugu bahurira i Washington DC, yaba wa Kongo n'u Rwanda, kugira ngo bahure na Donald Trump bashyire umukono wa nyuma ku guhagarika iriya ntambara. Turaza kugaruka tubabwira rero n'ubundi byinshi mu bikomeje kugenda bigarukaho. Imana ikomeze ibarinde, turabakunda cyane, mudushyigikire, mudufashe nyabuneka nk'abifasha. Tuzajya tubagezaho byinshi mwifuza kandi byiza, nta kubogama ndetse nta bihuha n'ibindi byose mwaba mukeneye kumenya. Tongere gusubira mu masaha ari imbere. Ciao ciao.